Hi guys, gikan ko kuan Asian store, grocery, Asian store haul. Cilantro or coriander, kaning mushroom. Kung partner mahilig tom yum. Sa akong partner po ni spicy. Tanglad. Plano ko magbuhat og noodles kung maabot na to kong instant pot. One of my goals is to make kuan noodle soup. Or either kuan siya Vietnamese version or Thai version. So naman kuan. Tani, rice noodle. Kimo lagi akong go magbuhat og kuan noodle soup. Then one of my goal mag noodle soup kani siya. Isagol ni mo siya na yung Thai version. Tapos sa akong partner mango. Pickled ni siya tapos spicy. Tapos sa noodle soup guys. Ito gani. Bean sprout. Tapos fried garlic o tom yum Thai noodle soup. Tapos dark soy sauce mo kailangan isa sa Thai nga kuan. Thai version nga noodle soup. Thai bowl. Tapos gabi. Oy, nahuli. Tapos sa Thai version kinani siya. Hindi siya spice or seasoning herbs. Ano siya? Kimchi. O pork cubes. So, maulang to kung ipalit sa kuan Asian store. Bye-bye!